February ni som pakwa pathian ni sang ni som ni pathum ani thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in von lo du sanga chibai kan buka chau Myanmar a sipai sarkar senior general Ming Aung Hlaing kai hruai State Administration Council chuan ngun taka anram boruak omdan a thlir nuwa February ni thum sang ni som ni pathum atangin Myanmar ram chunga township somthum pasari zeta sipai thu neina le ro relna martial law apuanga he township somthum pasari zinga hian state le region pariat atelani Myanmar rama tlang mi tamna chu state tia voin anmani kol bama tamna chu region ti in an ko thunga ta han tu kale Kabo Valley chu Sagaing region a ani martial law puan nan zinga zofa chen tamna Chin state township pasari le Sagaing region Kayin state te antela Radio Free Asia chuan sipai kai hruai junta government chuan tharuk dang atan rampuma muana boruak om theinan emergency rule po apot seya tundin muna election om thei mel apulo hetinga martial law puana hian buaina na sa jok le in thana le thisen tam jok luanna a siam pha jok arin om ti in a soi Myanmar sipai lalber senior general Ming Aung Hlaing chuan January ni somni pathum sang ni somni pathum khan ngun takin Myanmar ram chunga township zathum somthum omte boruak anjir chian thu soin National Defence Security Council a township zathum somthum zinga za som ko pariat chu za aza 100% in boruak ambuan oma ral muang leya township somruk pasaria ero ven himna serious security uluk taka kalpuya ngaya township somruk panga chu ven him angai bokani ati Yangon khopuya township paruk chu tuna martial law puan tharna somthum pasari zinga atela hetiang hi Myanmar ram chunga state le region a township ranga martial law an puana mun ani Mon state a township pakhat tani thenga pani karena pani kaya pali bagoa panga makweya panga china pasari Sagaing region a som pakhat Yangon khopui Swepitha Hlaing Thayar North Dagon South Dagon Dagon Sekhan North Oglira Pass Bindat Township he Myanmar a martial law puana hian thilsual crime tina mipui ro relatin civil rule anga judiciary in remna tur big specific dan somni pathum aneya ta chuan remna le asang ber maximum penalty chu le ko in sipai te chuan mani ro in relna da military tribunal agin ro an rel sak dona thi thlanga hrem theina death sentence aneyang court martial anti angin tu ma soiboi the ani don lo ani Kiwa Win Executive Director of Burma Human Rights Network London based chuan sipai sarkar General Min Aung Hlaing kai hruai chu mipui ten an du lova an do dalna satawangin an buain an chi ai zo towa an mani do dal tu te beile turin tum khata an chak tok si lova chu wangin martial law sipai ro relna puangin civil government ro relna chu sipai kota an petaringot mai ani sipai te chu ro rel tu judge ani don ta ani ti in Radio Free Asia chu nithum February sang ni somni pathum khan ashil khovel ramdanga martial law puan ani poin sipai ro relna chu afirin akhong du hlethin martial law angin judiciary thunei ne chu senior general Ming Aung Hlaing le sipai commander te kota pek ani ta ani martial law chu mipui ro relna civil government chu sipai military thunei na kota hlan di in armed force ten civil thunei na dan le hraite anmani sipai dan anga lekko chu ani hetianga martial law puana hmuna reng chuan indona muna sipai ho tu commander berin athui hruaite thu pe kapia chumi anga indona an kalpuina le inpeina le indona thil tiang chu ni martial law puana hmuna chuan sipai commander kha thu thop siam tu ani top mai mipui civilian te digna le zelen na chu sipai dana ro rel sakna ani commander pa thu pe kang chu dan ani to mai thin ani martial law chu rambung khat le mun then gata chian le harsana crisis omna te puan ani thina
mipui ro rel tu te thu pek dan ang ni lovin dan le thu pek chu indomi silai keng sipai ten an keng ko thin martialo puan nan ram le hmuna mipui civilian ten zelen taka dudua an va vena le che velna khap sakin an zalen na ra be sakin du sai theina zalen na freedom of speech ti topin sipai ten an mirin hlel apiang ta in le lo le chena mun kha achan thatak po om lovin an dapin an en dik thut thei thin ani khuarel chiat na natural disaster thil tuilian chim thlipui nuai le lin ngiang le kang mei chuak na sat na hmuna te po sipai ro rel na le ro rel pek na martialo chu om thei bok mipui ro rel na sarkara chuan mi ten dan le thu pek an lo bo chiata an pun khomin pon chuak khapna curfew te an puang theya dan bo chetu te chu ram dan ding lai tlo chanin an manin zela te tan tirin an frem the ni martial law a ero chuan sipai tui choi te kong sira lo e le zung le tua lai leng satlia mai te po sipai lumum bel kai mi alo puin civil mi arin hlel chu aman thein thu azot mai thei thin tina ani ber chu sipai lumum naran poin mi hring tu po an man mia thei ani martial law puan dan hi ainang lo thea entinan democracy ramro pui US anga chuan ni somlok chung an puang thea helna insurrection emo natural disaster thilla apuan theini Brennan Center for Justice chuan USB ka martial law chu sang khat zaria somruk pani nuwa voi somruk pariat puan in chung jinga paruk bi ka chuan helna kai hnoi wang ni in asoi UN report chuan Myanmar ma mipui sarkar chu sipai ten chu saka ro rena an kalpui nu February sang ni somni pakhata tangin mi singni zaria somkwa in an thi phatwa an zinga zasari somruk pasari te chu sipai police te mun custody an thia Myanmar sarkar hian kum sang ni som pakhat khan military budget US dollar klule ding on ni nein heng zinga za asom ni pathum point parok chu sipai ho thilbi katan lion share da a man ni in kum sang ni paruk khan South East Asia ram zinga Vietnam tilawa sipai nga ber ni in sipai tat ma do nuai thum singa anei ni in soyani navy sipai sing ni le sangli nei in long vessel za somnga chuang aneya jet fighter zani som kwavel Russia le China siam anneya tengpo hengram pani siam main battle tank somnga T-72 chi za somthum pakwa T-55 chi som tin 59 DM chi zani somrian neya ngai ani Global Firepower 2023 chuan Myanmar sipai military chu khofela ramza somli pangazinga somthum pariana power index score 0.5768 ni in asoi kum sang kha zakwa somriat pani December thla a polana martial law puan ani khan sipai ten an khopui chu ka pathir ral tu thei teng rual nen an lut rup mai ani Philippines drama dictator Ferdinand Marcos Khan kum sang kha zakwa somsari pani September ni somni pakata martial law apuanga January sang kha zakwa somriat pakata ahlip chau Marcos san martial law apuan lai kot thera mipui kal mai te chu manin mitam tak zela an khung bo thin ani an mi man ta chu hale rim takin na an thotira du an thlang thei to thin lo ti hlum an ni point sipai dana ro rena court martial ni in military tribunal thu ania sipai thutlu na kha thu top ani elumam ti angmain atop ani top mai chu wangin martial law puan nan ram le hmuna chuan khuang cher bole mi hring chu arte thi mai a olbik thin ani ngun takle uluk taka martial law puana ramle mun zir chiang tu dain vukovic chuan hetiang hian martial law puan lai om dan thale him asoya mi puite chu midang nena om ho chu a tha e ma se martial law puan hun lai chuan mun him ber chu mani in chunga omania mun him lo le boina lai conflict area cha chetlat lo a tha berani mani in chunga mani mamo thil check call nei turani US le West Drama martial law athleng khat lia chuti rualin Egypt Philippines Myanmar Venezuela Pakistan Bangladesh Armenia te athleng zau ni in soi
First World ram chang ka nga ni lovin ram chen be Third World country Africa Commonwealth puile Asia rama martial law hi athleng fo thin ani martial law noa chuan sipai ten an ti thin le chin chu checkpoint chiamte road block le mipui chuak le loot ending le ven tlat te alwa du thin Thailand a mipui thlan sarkar chu chuan lam siamin elite force sipai ten an pai thla in thu neina an chu sakfawa chu tianga military coup chu voi riat om to a ma se sipai ten civil government anga ro rena chu martial law angin an thlak sak ngai lem lo thung judiciary system chu dan pa nga in civilian ten an kalpui thin military coup le martial law chu athumun lo ani le Burma ram aboi tul mai Burma sipai lal senior general min ong hlai chuan mipui te ra bea obe le zual tumin athu nei namangin martial law apuang tarup rup mai chuan ya mipui te an khongai thlak le zual don le ani engtin nge anram malam hun nizel don ilo thli zel report mai te ang